baduo sapasang anak daro marapulay. Lalo sakalo iman hai lasia. Jo. Ada cerita anak ketek disuruh mak membeli pakai sambal ya. Makan aja. Mak cerita tu jelas lah mau aja mak cerita setengah separuh. Daman apa? Tarilah, tarilah. Iya cerita. Aduh nak ketek di sepiak nak. Tu. Disuruh dia emak. Bara ketek lu tunggu lu. Yo nak tu kadang anu ko lah. Sekarang sebib tu. Ya saya sabik gua. Saya masih sabik. Habib. Turunan rak ka. Ayo, jadi turunan. Kira berapa ka? Jaga. 5. Oh 5 je ya sekadang ko lah. Ayo. 5 tahun kalau ada disuruh ada mah. Yuang belilah kelapa ko lelek sambal dapur ko kan. Beli kuah bawang, minyak mani, tomat, lado, beli anak kita sekarang tu sudah boleh. Iyo, tapi jelas di anak pesan tiang kan. Oh, dari tantu itu. Beko beli telur 5 buah ya, cik. Kau dapat kalau enggak murah tu pilih aja enggak rata-rata. Anu tu kan enggak murah. Murah kau ya. Ya tu kau celai yang kalau kau terasi nama gua, cik kan. Ambil terasi kau guys. Itulah tentu kan. Oh, ni lah ngerti kau. Iya, lah pai pajawa di gepiti kan. Cibo di lepau tu. Tadi minta lado, bawang, kantang, sebelum mana disebut emak tadi lah. Mana ada juga. Ya, tu nampak kalau di telur. Telur berapa cik pak? Kalau kalau nan bersiap tu sih. Tu ada telur kau betul retak kita. Kalau nan retak kau berapa pak deh? Tak tu ambil 5 tuih kan. Emak sudah beli 5 buah. Supaya murah, pak tolong retak 5 buah le pak. Jadi itulah langkok dia beli Oh kira tiba antara si tadi kau lupa Tu. Lupa nama Alay yuang cik Pak Ji nang ngeleh tadi dah. Nang ngeleh alek sambal ya. Aduh cik lepak petak gambar udang kecil hitam je ni. Apa tu yuang nak turun dah kata. Bau ni terkena dia. Bau ni terkena ya. Sudah tu dikagu ala sumber alam dan belakang tu. Di belah ketulistiwa terus sumber alam itu abon ko bunai Pak Haji. Ayo dek Pak Haji ko baunan dia. Dek Pak Haji ko gagu. Lo di lepo banyak tu asal lepo ni gak baunan. Oh terasi ke mah Pak Haji terasi. Oh dek Pak Haji tadi ko. Oh dek tu yuang. Aku nasli pun terasi dan. Ia dibuka lu pilih itu. Ia dikagu ada sumber alam itu. Nan di belahan ketulistiwa tu. Aku lah tujuh bilang wah. Ayo ko Pak. Aku terasi nama aku. Itu dah. Ayo aduh saja. Jadi tu. Terkena ada jo. Kacau sabana kacau kok bini pun tiang rimau. Heboh kilo heboh tabah sabab heboh juo. Solang kok disolang palang pintu dicarikan. Talang wak tiba di pinggang di kapal lola badantang. Jan kala sana mandangakan. Kota cubo yo sana corasokan. Apa cihin sana tapi setan. Indah talo yo talo ilarekahan. Kacau sabana kacau kok bini pun tiang rimau. Heboh kilo heboh tak basabab heboh juo. Solang kok disolang apalang pintu lanyo carikan. Talang wak tiba di pinggang di kapal lola badantang. Kacau sabana kacau kok bini pun tiang rimau. Heboh kilo heboh tak basabab heboh juo. Solang kok disolang palang pintu lanyo carikan. Talang wak tiba di pinggang di kapal lola badangkang. Ican galak osana mandangakan. Kota cubo yo sana cubo rasokan. Oi bacihin sana tapi setan. Indah talo yo sana dilaraikan. Kacau
sabana kacau kok bini buntiang rempau. Heboh gilo heboh tambah sababnya heboh juo. Solang laku disolang apalang pintu lanyo carikan. Talang nguak tiba di pinggang lah di kapal lo lah takadang mumbang. Talang nguak tiba di pinggang di kapal lo lah kanai langkang. Talang nguak tiba di pinggang di kapal lo lah kanai langkang. Talang nguak tiba di pinggang di kapal lo lah kanai langkang. Alah tiadin, lalat tiadin, labangka.